ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. нашри ҷанбастаи барномаи тиловатии навид аст. мустақиман манзури шумо дар студия Малоҳадназа Шозода. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ бо камоли таассуф ва андӯҳи амиқ хабари шаҳодати роҳбари олии ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ ва ҷамъе аз масъулини давлатӣ ва фармондеҳонро дарёфт кардем. бо арзи маротиби таслият ба миллати шарифу сарбаланди Эрон бинобар ин талафоти бузург мехоҳам бар нақши мондагори шаҳид Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ дар рушди равобити ҳамаҷониба ва созандаи Тоҷикистону Эрон ва таҳкими ҳамкории ду миллати бостонӣ ва тамаддунофар таъкид намоям. дар ин айёми фоҷиабор барои мардум ва кишвари бародари Эрон ҳамшарикии мардуми Тоҷикистонро иброз намуда, аз даргоҳи Худованди Манон барои ҳамаи он шаҳидон, ки дар ҷавори раҳмати илоҳӣ ҷой гирифтанд, ғуфрони абадӣ ва барои ҳамаи пайвандони азизи онҳо сабри ҷамил дар ин мусибати ҷонко масъалат дорам. барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 санади стратегӣ ва барномавии давлатӣ мебошад, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд ва ба рушди иқтисод тавассути ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ ва рақамӣ гардонидани хизматҳо дар тамоми соҳаҳо равона шудааст. барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардид. барнома масири ояндаи рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути мушаххасу дақиқ муайян намудани самтҳои дахлдори афзалиятнок ва вазифаҳои миёнамуҳлати алоқаманд муқаррар менамояд. барои татбиқи барнома 2 миллиарду 366 миллиону 800 ҳазор сомонӣ зарур аст. он аз ҳисоби буҷети давлатӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд маблағгузорӣ карда мешавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки вазорату идораҳои дахлдор амалигардонии барнома ва нақшаи татбиқи онро таъмин карда, аз натиҷаи он ҳар сол то 1 март ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. ёдовар мешавем, ки дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 январи соли 2026 агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ вазифадор гардид, ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатиро тавассути махзани ягона ба роҳ монад. ҳамчунин ҷиҳати баланд бардоштани шаффофият, низоми рақамии мониторинги хароҷоти буҷети давлатӣ марҳила ба марҳила ҷорӣ карда шавад. илова бар ин, аз ҷониби президенти мамлакат ба агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода шуд, ки низоми ягонаи рақамии мониторинги лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро ҷорӣ карда, риояи интизоми молиявӣ ва баланд бардоштани масъулияти иҷрокунандагонро таъмин намоянд. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини шаффофият ва самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин рушди низоми ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатии хизмат.tg фаъол гардонида шудааст. дар ин портал 83 номгӯи хизматрасонии давлатӣ аз ҷумла ваколатнома оид ба идоракунии воситаи нақлиёт беҳуқуқи ихтиёрдорӣ, ваколатнома оид ба идоракунии воситаи нақлиёт бо ҳуқуқи ихтиёрдорӣ, маълумотнома дар бораи доштан ё надоштани доғи судӣ, иҷозат талон барои истифодаи воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира, ба ҳисобгирии тӯйҳои домодиву арӯсӣ, ба қайдгирии соҳибкории инфиродӣ, гирифтани имзои электронӣ, иҷозат барои оғоз намудани корҳои сохтмонӣ, ба қайдгирии давлатии таваллуд, додани хулоса барои гирифтани тамғаи аксизӣ ва пардохти андоз барои воситаи нақлиёт ворид гардида, ба шаҳрвандон дар шакли рақамӣ беҳозиршавӣ ба мақомот дастрас мебошад. маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон марҳалаи асосии ба қайдгирии довталабонро барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва оликасбӣ дар соли 2026 оғоз намуд. ба иттилои масъулин, марҳилаи асосии ба қайдгирии довталабон шурӯъ аз имрӯз то 28 апрел идома ёфта. хоҳишмандон метавонанд дар ин муҳлат аз қайд гузаранд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
шуруъ аз 2 март марҳилаи асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оғоз шуд. мувофиқи нақша дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии 2026 имсол дар 43 шаҳру ноҳияи кишвар 50 нуқтаи доимии ба қайдгирӣ ва дар 17 шаҳру ноҳияи дигар нуқтаи сайёри ба қайдгирӣ амал мекунад. марҳилаи асосии ба қайдгирӣ то 28 апрел идома ёфта. дар ин муҳлат хоҳишмандоне ки тибқи тартиби муқаррар гардида барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳуқуқ доранд, новобаста аз муассисаҳои таълимии интихобкардаашон метавонанд ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ барояшон наздик ё мувофиқ ҳозир шуда бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз қайд гузаранд. афзоиши нуқтаҳои ба қайдгирӣ ва барномаҳои нави таҳия гардида аз ҷониби марказ навгонӣ дар соли равон мебошад. инчунин дар соли ҷорӣ барои навгониҳои зерин роҳандозӣ карда мешаванд. яъне ворид кардани саволҳои кушода дар субтестҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус ва забонҳои хориҷӣ. ва дар сомонаи маркази миллии тестӣ нашри ҷадвали интерактивии интихоби ихтисосҳо барои довталабон. навгонии дигар пешниҳоди тартиби нави интихоби ихтисосҳое ки имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсусро талаб мекунанд барои донишкардаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода ва таъсиси марказҳои имтиҳонии қабули имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорат дар минтақаҳо. ба иттилои масъулин соли ҷорӣ барои бароҳ мондани фаъолияти нуқтаҳои доимӣ ва сайёри ба қайдгирӣ маркази миллии тестӣ дар асоси озмун даҳҳо корманди муаққатиро аз рӯи вазифаҳои роҳбар, ёвари роҳбар ва ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгирӣ ба кор ҷалб кардааст ки дар ин муҳлат довталабонро аз қайд мегузаронанд. арзиши хизматрасонӣ барои шахсоне ки бо мақсади иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии 2026 аз қайд гузаштан мехоҳанд дар мувофиқа бо хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти марҳалаҳои асосӣ ва иловагии ба қайдгирӣ ва аз нав ба қайдгирии довталабон барои шахсони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 370 сомонӣ ва барои шахсони дорои таҳсилоти умумии асосӣ хатмкунанда ё хатмкунандаи синфи нуҳум 320 сомонӣ муқаррар гардидааст. тавре таъкид гардид, барои донишҷӯ гардидан довталаб бояд танҳо ба донишу малакаи худ такя кунад ва вақту муҳлати боқимондаро то оғози имтиҳонҳо бо истифода аз шароиту имкониятҳои муҳайё кардаи марказ ва аз худкунии барномаҳои таълимии мактабӣ самаранок истифода барад. бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара аз соли 2018 ин ҷониб фаъолият мекунад ва дар ин бахш се ноҳияи ҷумҳурӣ Данғара, Темурмалик ва ноҳияи Балҷавон вобаста аст. ин бахш дар маҷмӯъ имсол зиёда аз 11490 нафар довталабро аз ноҳияи мазкур ба қайд хоҳад гирифт ки барои ин шарту имконот фароҳам мебошад. дар ноҳияи Данғара имсол аз 53646 нафар хонандагон 2811 нафарашон хатмкунанда мебошанд ки барои дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ омодагӣ мебинанд. шуруъ аз санаи 2 март даври асосӣ ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар оғоз шуд. масъулини бахши минтақавӣ дар ноҳияи Данғара будаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо омодагии хуб қабулу ба қайдгирии довталабонро шурӯъ намуданд. имсол шумораи хатмкунандагони синфҳои 11 2811 нафар ва синфҳои 9 4899 нафар мебошанд. ман кӯшиш мекунам ки имтиҳонҳои маркази миллии тестиро бо сари баланд супорида сазовори номи донишҷӯ гардам. бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара аз соли 2018 то ин ҷониб фаъолият мекунад ки дар ин бахш се ноҳияи ҷумҳурӣ Данғара, Темурмалик ва ноҳияи Балҷувон вобаста аст. нуқтаи ба қайдгирии довталабон дар ноҳияи Данғара аз 2 март то 28 апрел фаъолият мекунад. дар ноҳияи Темурмалик бошад аз 1 то 28 апрел. аз сабаби кам будани шумораи хатмкунандагон дар ноҳияи Балҷувон танҳо нуқтаи сайёр ташкил карда мешавад ки аз санаи 10 то 19 март фаъолият мекунад. ба довталабоне ки хоҳиши иштирок дар ин имтиҳонҳо доранд тавсия дода мешавад ки ҳангоми ба қайдгирӣ вобаста ба интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ макони фиристодани даъватнома
ҷобаҷогузории бартарии интихобҳои муассисаҳои таълимӣ забон ва макони ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ ба хатогӣ роҳ надиҳанд. дар маҷмӯъ бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара имсол зиёда аз 11490 нафар довталабонро аз ноҳияҳои мазкур ба қайд хоҳад гирифт ки барои ин шароити имконот фароҳам мебошад. дар шаҳри Хуҷанд оид ба муқовимат ба савдои одамон ҷаласа баргузор гардид. ҳамоиш бо ширкати роҳбарият ва аъзои комиссия бо салоҳият ва масъулону фаъолони бахшҳои гуногун сурат гирифта, зимни он тадбирҳои дар ин самт анҷом ёфта матраҳ гардиданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ҷаласаи васеъи корӣ оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 баргузор гардид. дар ҷаласа фаъолон ва масъулони сохторҳои марбута иштирок намуда масъалаҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти пешгирӣ ва муқовимат бо савдои одамон баррасӣ шуданд. зикр гардид ки дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд комиссияи соҳавӣ амал намуда иҷрои бандҳои нақшаи миллии мунтазам зери назорат қарор дорад. зимни муҳокимаҳо сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳр ва намояндаи муҳити илмӣ доир ба тадбирҳои амалӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва нақши васоити ахбори омма дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ибрози назар карданд. таъкид шуд ки масъалаи муқовимат ба савдои одамон дар сиёсати давлатӣ мавқеи муҳим дошта. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ низ ба он таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир шудааст. дар анҷом роҳбарияти шаҳр масъулонро ба ҷоннок намудани корҳои иттилоотию профилактикӣ, ҳамкории зич бо маҳаллаҳо, муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват намуданд. намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон вохӯрии кори доир намуданд. ҳамкорони мо дар ин хусус шарҳи бештар доранд. ҳамоиши мазкур бо иштироки масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва роҳбарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар роҳандозӣ гашта, гуфта шуд ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ин пешгирӣ аз амалҳои ҷиноӣ ва хусусияти коррупсионӣ дошта мебошад. вохӯрии мазкур бо ҳадафи стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ, баланд бардоштани маърифату фарҳанги зидди коррупсионии шаҳрвандон, бартараф намудани сабабу шароити ба коррупсия мусоидаткунанда ташкил ва гузаронида шуд. асоси мафҳуми муқовимат бо коррупсия фаъолияти тамоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ошкор, пешгирӣ ва бартараф намудани сабабу шароити ба коррупсия мусоидаткунанда, ошкор ва мубориза ба ҷиноятҳои коррупсионӣ, ҳамчунин кам намудани содиршавии чунин қонуншиканиҳо ва бартарафсозии оқибатҳои онро дар бар мегирад. муқовимат бо коррупсия кори дастаҷамъона буда дар он мақомоти давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бо иштироки ҳар як фарди ҷомеа метавонад натиҷаҳои дилхоҳро ба даст оварда ва болоравии коррупсияро коҳиш диҳад. бо мақсади пешгирии амалҳои коррупсионӣ зимни даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ чандест дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон вохӯриву чорабиҳониҳои тарғиботӣ идома доранд. чунин як вохӯрии судманд бо ташаббуси масъулини агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Салодин Неъматзода дар ин хусус. дар ноҳияи Данғара бо ташаббуси масъулини агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия оиди даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар вохӯрии судманд доир карда шуд. вохӯрии мазкур ки бо мақсади пешгирии коррупсия зимни даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ роҳандозӣ гардид, дар он масъулини ниҳодҳои болозикр, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои ноҳия, раисони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, аъзоёни комиссияҳои
тавсияҳои даъватии ҳарбӣ ва дигар масъулони сохторҳои дахлдор иштирок доштанд. баромадкунандагон зарурати тақвияти ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин самт муҳим шуморида зикр намуданд, ки пешгирии амалҳои коррупсионӣ на танҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ, балки ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд мебошад. ҷомеаи солим ва артиши қавӣ танҳо дар сурати эҳтиром ва риояи қатъии қонунҳои амалкунанда бунёд меёбад. бо мақсади пешгирии қонуншиканӣ ва омилҳои коррупсионӣ ба масъулони соҳаи даъват ба хизмати ҳарбӣ тавсия дода шуд, ки фаъолияти худро бо садоқат, масъулияти баланд ва риояи қатъии қонунгузории миллӣ ба роҳ монанд, шаффофият ва назорати ҷамъиятиро таъмин намоянд. дар ҷараёни ин ҳамоиши тарғиботӣ муҳтавои қонунгузории амалкунанда, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия, инчунин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия барои давраи то соли 2030 мавриди баррасӣ ва таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифт. масъалаи дигари ин ҳамоиш, ки тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро дар бар мегирифт, масъулини шуъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб оид ба моҳият, аҳамият ва бартариятҳои низоми мазкур маълумоти муфассал пешниҳод намуда, таъкид доштанд, ки истифодаи васеъи воситаҳои муосири пардохтӣ, аз ҷумла кортҳои бонкӣ, ҳамёнҳои электронӣ ва QR-рамзҳо ба шаффофияти муомилоти молиявӣ, кам гардидани гардиши пули нақд ва рушди иқтисоди рақамӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон доир ба тарзи дурусти истифодаи ҳамёнҳои мобилӣ ва қоидаҳои бехатарии пардохти электронӣ тавсияҳои амалӣ пешниҳод гардид. ҳамасола дар Тоҷикистон бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи насли ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 март то 31 май таҳти унвони «Зан мазҳари покизагӣ» иқдоми ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад, ки дар доираи он занону духтарон ба корҳои тозакунии кӯчаву маҳаллаҳо, ободонӣ ва нигоҳдории муҳити зист ҷалб карда мешаванд. ин иқдом соли равон бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллии соли 2026 ба роҳ монда шуд. ҳадафи ин иқдом таҳкими ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ, баланд бардоштани фарҳанги ободонӣ, саҳмгузории фаъолонаи занону духтарон дар тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву маҳаллаҳо ва муҳити зист мебошад. бо омади ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар марказ ва деҳаҳои ноҳияи Восе корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб карданд. сокинон ин навбат тахту ҳамворкунии роҳҳо ва шинонидани ниҳолҳои ороишиву сояафканро иқдом намуданд. аз рафти корҳои ободонӣ дар деҳаи Қайнари ноҳияи Восе ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. сокинони деҳаи Қайнари ноҳияи Восе бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарсабзу хуррам гардонидани маҳалли зист корҳои ободонию бунёдкориро вусъати тоза бахшида истоданд. бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону сокинони деҳа дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар баромада роҳҳои деҳаро сангфарш намуда истоданд. инчунин дар канори роҳҳои пиёдагард бунёд менамоянд, ки равои бехатари кӯдакону наврасонро ба мактаб таъмин менамояд. ҳамзамон паҳлӯи роҳҳоро бо унсурҳои миллӣ деворсозӣ мекунанд, ки ба ҳусни деҳа зебогии дигар зам менамояд. барои беҳтар намудани шароити маишии сокинон чанд моҳ пеш хатти оби нӯшокӣ кашонида аҳолиро бо оби ошомиданӣ таъмин намуданд. дар ин деҳа чашмаҳои об мавҷуданд, ки гирду атрофи онҳоро ба тартиб дароварда ҳолати санитарияшонро беҳбуд бахшидаанд. ҳамзамон дар ду паҳлӯи роҳҳо ниҳолҳои ороишии сояафкан ва мевадиҳанда шинониданд. дар ҳашари имрӯза низ 125 бех ниҳолҳои арчаю сӯзанбарг шинонида шуд. то ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ нақша доранд, дар паҳлӯи кӯчаҳои деҳа гулубутаҳо шинонанд. дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Шуғнон бунёди муассисаҳои томактабӣ ва маркази саломатӣ идома дорад. дар ҷамоати деҳоти Вер сохтмони муассисаи томактабӣ ҷараён дошта, он барои фарогирии зиёда аз 70 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. бинои нави кӯдакистони мазкур то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ҷамоати деҳоти Навобод бошад, маркази хизматрасонӣ бунёд мегардад. ҳамчунин дар деҳоти мазкур сохтмони маркази саломатӣ идома дошта, баъди мавриди истифода қарор гирифтани он сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар хоҳад шуд. дар деҳаи сирҷи деҳоти Навобод низ бинои нави кӯдакистон бо фарогирии 60 нафар кӯдак сохта мешавад.
маркази микроҷарроҳии чашм ба номи Фазлиддин Шарифов дар шаҳри Хуҷанд аз зумраи муассисаҳоест ки дар он ба аҳолӣ хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ расонида мешавад. Дар доираи иқдомоти созандагии роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин шабу рӯзҳо сохтмони бинои нави марказ тибқи нақша ҷараён дорад. дар вилояти Суғ дар доираи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони бинои нави маркази микроҷарроҳии чашм ба номи Фазлиддин Шарипов идома дорад. Иншоот аз 5 ошона иборат буда бо тарҳи муосир бунёд мегардад. ба иттилои масъулин бинои нав имкон медиҳад ки дар баробари шӯъбаҳои амалкунанда воҳидҳои нави ташхисиву табобатӣ низ таъсис дода шаванд. ин орзуи дерини ҳар яки мо табибон ва коргарони ин маркази вилояти микроҷарроҳии чашм ба номи Фазлиддин Шарифов мебошад. мо инро орзу мекардем. марказ таи солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин гардидааст. айни ҳол дар муассиса дастгоҳҳои лазерии насли нав ва микроскопҳои ҷарроҳии дақиқ истифода мешаванд ки имкони гузарондани ҷарроҳиҳои мураккаби чашмро бо сатҳи баланди амният фароҳам меоранд. бояд қайд кард ки дар маркази вилояти микроҷарроҳии чашм ба номи Фазлиддин Шарифов ҳамаи ҷарроҳиҳо бо технологияи нав гузаронида мешавад. ин ҳам бошад гирифтани чашмпарда бо ёрии ултрасадо ва дуюм ин ҳангоми ҷой доштани оризаҳои диабети қанд, наздикбинӣ, баъди осебӣ, хунрезӣ бо лазери кабуд, лазер коагулясия гузаронида мешавад. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав сатҳи хизматрасонии тиббиро дар минтақа боз ҳам беҳтар намуда, шароити муосири ташхису табобатро барои беморон фароҳам месозад. воқеан дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат соҳаи тандурустӣ дар кишвар рушд карда бо воридсозии таҷҳизоти муосири соҳавӣ ва омода намудани кадрҳои баландихтисос сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ баланд мегардад. ҳамкорони мо Искандар Давлатов ва Толиб Сайфов роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ аз ноҳияи дӯстӣ гузориш медиҳанд. сатҳи хизматрасонӣ ва шароити корӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон давра ба давра беҳтар мегардад. ҳамин аст ки шуъбаи ҷарроҳии беморхона аз таъмири капиталӣ бароварда шуда шароити беҳтареро баҳри табибон фароҳам сохтааст. тибқи иттилои масъулин, шуъбаи мазкур дорои 20 таҷҳизоти муосири тиббӣ буда, аз онҳо табибон ба таври васеъ истифода мебаранд. дар шуъбаи ҷарроҳӣ тамоми шарту шароити барои беморон муҳайё гардидааст. вобаста ба ҷашни 35-солагии Исолҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шуъбаи ҷарроҳии беморхонаи марказии ноҳияи дӯстӣ тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ ҳама чиз дастрас аст. беморон орои ягон намудҳои ҷарроҳие ки дар беморхонаи марказии ноҳияи дӯстӣ мешавад ба ягон ҷо ҳоҷат ба сафар карданам лозим нест аст. ҳамон тамоми намуди ҷарроҳиҳоро мо дар ин шуъбаи ҷарроҳӣ ба анҷом мерасонем ва ба анҷом расонда истода ҳастем. дар шуъба 30 нафар кормандони соҳа фаъолият карда баҳри такмили ихтисос пайваста табодули таҷриба менамоянд. ҳамчунин шуъбаи мазкур дорои 60 кати бистарикунонӣ мебошад. дар соли 2025 таъмири капиталии шуъба ба анҷом расонида шуд. пеш шарту шароит пастарак буд, яъне ки танқисӣ аз ҷиҳати таҷҳизоту танқисӣ буд, аллакай мушкилӣ нестаи дигар, таъмири мушкилӣ будак, аллакай мушкилиями дигар нест бартараф шидак дар вобаста ба ҷашни Исолҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилиҳомо ҳамаш бартараф шид. шуъбаи таваллудии беморхона низ аз зумраи шуъбаҳое мебошад ки тамоми шароити мусоиди корӣ баҳри табибон муҳайё карда шудааст. баҳри нигаҳдории модару кӯдак ва беморон 45 кати бистарикунонӣ фароҳам оварда шудааст. лозим ба ёдоварист ки шуъбаи таваллудии беморхона дорои 20 таҷҳизоти муосири тиббӣ буда, табибони соҳибтаҷриба баҳри муолиҷаи беморон аз онҳо истифода мекунанд. ҳамзамон азм доранд ки сатҳи хизматрасонии тиббиро ба беморону корафтодагон боз ҳам баланд бардоранд. аз 13 то 15 октябри соли равон дар Тоҷикистон бо иштироки воҳидҳои наҷотдиҳии кишварҳои аъзои созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ тамрини махсуси байналмилалии наҷотдиҳӣ скала 2026 доир мегардад. мавзӯи асосии тамрин бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода ҳангоми рух додани заминларзаи харобовар буда, ҳадафи он тақвияти ҳамангсозии амалҳои муштарак, баланд бардоштани сатҳи омодабошӣ ва табодули таҷриба байни воҳидҳои наҷотдиҳии давлатҳои иштирокчӣ мебошад. дар
زیر این تمرین گروه‌های مخصوص نجات‌دهی دولت‌های اعضا تجربه‌های معاصر جستجو، نجات و رساندن کمک به آسیب دیدگان را پیشنهاد خواهند کرد. با مقصد جلب بیشتر داوطلبان به دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و شناسایی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی با امکانات‌های این مؤسسه تحصیلاتی عالی کشور چهاربینی روز درهای گشاد برگزار گردید. در چهاربینی شماره زیادی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه فعالانه اشتراک نمودند. در چهاربینی روزی درهای گشاد به دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان شماره زیادی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی حدودی پایتخت اشتراک نمودند. رهبریت دانشگاه با ختم کنندگان اوید به سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت، زمینه معاصر مادی و تکنیکی، هیئت پروفسوران و آموزگاران و امکانات‌های فراخ تحصیل معلومات مفصل پیشنهاد کردند. اسناد شناسایی ختم کنندگان با شرایط تحصیل و سیمخانه‌های گشاد و برهوا اطلاع داده شد که روند تعلیم در دانشگاه مذکور طبق نظام کردیتی تحصیلات برآمده شده است. تاکید گردید که دانشگاه سال 1991 تأسیس یافته در آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص که برای رشد اقتصادی ملی ضرورند نقش کلیدی دارد. مؤسسه در دوره فعالیت با سرعت رشد نموده، ساختار خود را وسیع و موقعش را همچون یکی از مرکزهای پیشرفته تعلیمی در جمهوری و منطقه مستحکم نموده است. چهاربینی امروزه برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی امکانیت می‌دهد که از شرایط مساعد روند تعلیم در دانشگاه آشنایی پیدا نموده و این برای دانشگاه یک وسیله مهم می‌شود برای جلب داوطلبان در سال تحصیلی 2026-27. شرط و شرایط در دانشگاه بین‌المللی با جهانی برابر شده است و داوطلبان می‌توانند با دانشگاه بین‌المللی نام‌نویس کنند، عنوان دانشجو را مشرف گردند. داوطلبان از لابراتوری‌های کامپیوتری، کتابخانه علمی و سیمخانه‌های زبان‌آموزی دیدن نموده با شرایط تعلیم و روند آماده‌سازی متخصصان از نزدیک آشنا گردیدند. گفته شد که دانشگاه مذکور امروز با بیش از 160 تعلیمگاه‌های عالی خارجی کشور همکاری داشته با ریتینگ جهانی دانشگاه‌های سبز شامل است. نمایندگان کافدرها و فاکولتت‌ها با ختم کنندگان مشورت انفرادی پیشنهاد نموده با سوال‌های آنها وابسته به انتخاب اختصاص، دورنمای کسبی و امکانات‌های شغل من بعد پاسخ‌های مشخص دادند. قابل به ذکر است که چنین اقدام‌ها در راه راهنمایی کسبی جوانان و انتخاب درست آینده تحصیل و فعالیت آنها نقش مهم دارند. در شهر کولاب چهاربینی‌های ادبی معرفتی و محفل‌ها پیوسته گزارانده می‌شود که در بلند برداشتن سویه دانش و اخلاق خوانندگان مساعدت می‌کند. تشکیل همایش ادبی و فرهنگی به مناسبت 1050 سالگی روبه بلخی یکی از آنهاست. بخشیده به 1050 سالگی شاعره تاجیک روبیه بلخی در شهر کولاب همایش ادبی معرفتی برگزار گردید. ابراز داشتند که روبیه بلخی چون ستاره در آسمان ادبیات در دوران خود درخشید و یکی از اولین زن‌های بود که با جسارت و خودشناسی ملی با کلام بده حرف گفت. ابراز کرده شد که متاسفانه از آثار روبیه بلخی تا زمان ما خیلی کم باقی مانده است و موضوع اساسی آن طبیعت دیار، عشق و محبت و زیبایی پرستی را در بر میگیرد. خوانندگان از اشعار شاعره شعر و غزل‌ها قرائت کردند. اکثر اشتراکچیان چهاربینی اعضایان محفل‌های مؤسسه میباشند که به آزمون‌ها آمادگی میگیرند. ما در مؤسسه یک چند محفل‌های فنی داریم که خوانندگان را برای آماده نمودن آزمون و المپیادهای شهری و بین‌المللی آماده می‌نماید. از آن جمله در آزمون فروغ سبودانای کتاب است و در شاهنامه خوانی خوانندگان زیادی ما آماده دیده ایستادند. جهت آمادگی خوانندگان به آزمون‌ها در مؤسسه تمام شرایط‌ها مهیا گردانیده شده است. در کتابخانه مؤسسه کتابخانه الکترونی را با نصب کامپیوترها تشکیل نمودند که همه روز خوانندگان از آنها استفاده می‌برند. حالا شماره داوطلبان برای اشتراک در آزمون‌ها به مراتب افزایش یافته است. گذرانیدن چنین چهاربینی‌ها و محفل‌ها در بلند برداشتن سویه دانش و حس وطن‌دوستی خوانندگان مساعدت می‌کند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. ҳамасола барои дарёфти чеҳраҳои нав ва инкишоф додани истеъдоди ҷавонону наврасон дар мамлакат озмуну чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд ки олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумлаи онҳост. гузориш аз шаҳри ҳисор.
در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت شهری حصار در یک وقت دو چوره‌بینی سطح منطقوی، المپیاد سپلینگ بی و المپیاد مشترک از فن‌های طبیعی ریاضی به نام اکادمیک اوسیمی برگزار گردید. در المپیاد سپلینگ بی 80 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اشتراک نمودند. آن به خوانندگان امکان می‌دهد که نه تنها ذخیره لغوی خود را وسیع نمایند، بلکه مهارت نطق و تلفظ درست کلمه‌های انگلیسی را صیقل دهند. طبق نظامنامه هیئت حکمان سطح دانش اشتراکداران را از روی درستی تلفظ حرف و سرعت تلفظ کلمه‌های مرکب مورد سنجش و بهاگذاری قرار دادند. در المپیاد مشترک از فن‌های طبیعی ریاضی به نام اکادمیک اوسیمی باشد، زیاده از 200 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اشتراک نموده دانش و مهارت خود را در سمت علم‌های دقیق سنجیدند. المپیاد مذکور که بار اول در جمهوری برگزار شد با مقصد در عمل تطبیق نمودن هدفهای برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و دریافت استعدادهای نو میان نورسان تشکیل کرده شده است. در این المپیاد خوانندگان از روی فن‌های متماتیکا، فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا و تکنولوژی اطلاعاتی با هم سبقت نمودند. برگزاری چنین المپیادها با بلند شدن شوق و رغبت خوانندگان به آموزش علم‌های معاصر و آماده سازی آنها به المپیادهای سطح بین المللی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. شنیدن نیول‌های آرایشی و سایه افکن، گلپوش ساختن کوچه و خیابان‌ها و تازه و آزاده کردن محیط اطراف کارهایی بودند که در دایره حشر دست جمعانه ساکنان شهر اسفره به انجام رسانیده شدند. تفصیلات در این خصوص. با استقبال سزاوار جشن نوروز و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان شهر و دهات اسفره با مقصد کارهای سازندگی آبادانه باز هم آباد و زیبا گردانیدن شهر اسفره یک پلان به حشر عمومی خلقی آبادانی برآمدند. بنابر سخنان مسئولین حشر آبادانه، بخش حفظی محیط زیست شهر اسفره، کارمندان خواجگی منزلی کمونالی شهر، همچنین حشرچیان از تمام کارخانه‌های تشکیلات و مؤسسه‌ها در کارهای تازه‌کنی محلی زیست، رنگ‌وبار خانه و انشاءات‌ها، از علف‌های بیگانه تازه کردن میدان و گلگشت‌های شهر، تازه کردن نهر و جویبارها، سفیدکنی دیوار و درختان، برآوردن پرتاب‌ها، روبروشی کوچه و خیابان‌ها حصه‌گذاری نمودند. از جانب شرکت‌داران حشر آبادانه با برابر تازه‌کنی محیط اطراف، همچنین کبودیسار و گلکاری، نمودن میدان‌ها، شنانیدن گل‌های گوناگون موسمی، نهال‌ها انجام داده شدند. کارهای آبادانی در خیابان اسماعیل سامانه با اشتراک کارمندان کارخانه و مؤسسه‌های شهر صورت گرفته. آنها در کاری از علف‌های بیگانه تازه کردن و آراسته نمودن شاهراه حصه‌گذاری نمودند. شرکت بوکمیکری پریمچ تاجیکستان به مرحله نوی همکاری با دسته فوتبال اسسکا دوشنبه آغاز بخشید. ضمن یک نشست مطبوعاتی شرکت مهلت شرطنامه را با این دسته تمدید کرد. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. در نشست مطبوعاتی رهبریت شرکت پریمچ، کلوب فوتبال سسکا دوشنبه مهمانان فخری و شریکان رشد ورزش در کشور اشتراک نمودند. ضمن چهاربینی تاکید شد که دستگیری ورزش ملی یکی از سمت‌های کلیدی استراتژی شرکت پریمچ به حساب می‌رود. تمدید شرطنامه با این کلوب فوتبال بار دیگر صداقت درازمدت برند را به رشد فوتبال تاجیک اثبات می‌نماید. در دایره این چهاربینی تنتنوی از امضای سازشنامه نو اعلان گردید. پریمچ مهلت شرطنامه را تمدید نموده مقام سرپرست گنرالی کلوب فوتبال سسکا دوشنبه را نگاه می‌دارد. در این مراسم سازشنامه را رهبریت شرکت پریمچ و کلوب فوتبال سسکا دوشنبه به امضا رسانیدند. باید گفت که سمت اساسی سازشنامه نو شده همکاری گسترده در بخش مارکتینگ خواهد بود. جانب‌ها نقشه دارند که یک قطار لایحه‌ها، اکسیه‌ها و تشبس‌های مشترک را عملی نمایند که به بلند برداشتن شناخت برند و تبلیغ همه‌جانبه کلوب فوتبال سسکا دوشنبه میان مخلصان در سراسر تاجیکستان روانه شدند. این اقدام‌ها نه تنها ایمیج دسته را تقویت می‌بخشند، بلکه جلب اودیتوریای نو به ورزشگاه‌ها را تامین نموده به رشد فرهنگ فوتبال در کشور مساعدت خواهد کرد.
برای ترغیب طرز حیاتی سالم و تشویق وسیع فوتبال بین نورسان و جوانان در جماعت دهاتی دشت گلوی ناحیه همدانی مسابقه منطقوی اوید به فوتبال برگزار شد. از بازی نهایی و مراسم قدرشناسی دسته‌های غالب همکاران ما گزارش می‌دهند. با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم و عمومی‌گردانی ورزش در جماعت دهاتی دشت گلوی ناحیه همدانی مسابقه منطقوی اوید به فوتبال بخشیده به گرامیداشت خاطره استاد ورزشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شهیدالله عیسایف برگزار شد. اشتراک دو دسته از منطقه کلاب در دور فینالی مسابقه باشد مخلصان و هواداران زیاد این رشته ورزش را به هم آورده با یک بازی جالب دیدنی دسته ها به بازی شروع کردند. قسمت اولی دیدار مذکور بساط جالب و خاطرمان صورت گرفته دسته آبشاران از جماعت دهات دهقانرخ ناحیه فرخار با گشودن حساب نخستین شده شرفیاب گردیدند. با گذشت 10 دقیقه از گل مذکور حمایتگری دسته مهمانان در جریمه‌گاه خود به خطاگی راه داده حمله‌وری دسته صاحبان میدان را از پای افشانید که در این حالت داوری مرکزی ضربه جریمه‌وی 11 متره تعیین نمود. امکانیت مذکور را باشد فوتبالباز دسته فضل نبی از جماعت دهاتی دشت گلاب با انجام داده حساب بازی را برابر 1-1 نمود. در نیمه دوم بازی باشد با تشکیل لحظه های جالب گلزنی فوتبالبازان دسته دهاتی فضل نبی از جماعت دهاتی دشت گلوی ناحیه همدانی باز یک گل جالب و زیبایی را وارد دروازه رقیب نمودند. همین طریق دیدار فینالی این مسابقه با حساب 2-1 بر نفع دسته صاحبان میدان به اتمام رسید. در مراسم جنببسته مسابقه نخست چند تن از فوتبالبازان به حیث بهترین دروازه‌بان، حمایتگر، نیم حمایتگر، حمله‌ور و فوتبالباز بهترین مسابقه جایزه‌های انفرادی، افتخارنامه و دیگر تحفه‌های پولی و مالی سرپرستان این همایش ورزشی را به دست آوردند. سپس دسته‌هایی که متناسباً جایهای یکم و دوم و سوم را اشغال کردند از جانب مسئولان با سپاسنامه، نشان و مبلغ پولی سرفراز گردانیده شدند. در مراسم تنتنوی بعد دسته فوتبالی فضل نبی از جماعت دهاتی دشت گلوی ناحیه همدانی همچون غالب مسابقه مدال افتخارنامه، مبلغ جایزه‌ای و در وضعیت تنتنوی جام شهیدالله عیسایف اوید به فوتبال را تقدیم کردند. تماشابینان گرامی بود خبرهای این ساعت که مستقیما منظورتان آمدیم برایتان. صورت خوش تمنا دارید.